लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा जुलाई की तांग 19 सगोलसे नुमित की खोमजिन पाव ताबिरसी अहानबदा मरोइब पाव बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट नंगारांग कौकिबा पुंग 12 की बराक बन इंगतबना लोइसिनख्रे लाइलापुर की थौदोक्ता लाइकन अदुना लेरंबा पुलिस अमगसु सिखिबगा लोइनना लैखिदबगी मसिंग 8 सुख्रे सेबाना लौबा SSLC की रिजल्ट हयेंग हाइदोकलगनी अदुगा हायर सेकेंडरी की रिजल्ट ना जुलाई की 19 दा ओइना हाइदोकलगनी हिजम अंगांग हलगी चामगा 19 सुबा मपोक कुमन थौरम अमा खोरिरोल संगलेन लखीपुर दा पांथोखरे टोक्यो ओलंपिक की बॉक्सिंग दा MC मेरी कॉम गा कोलंबिया की इनग्रिड बेलेंसिया गा प्री क्वार्टर फाइनल दा ngasi नुंगथिल सानारगनी अमसुंग आसाम दा ngarang नौना मियोय लिसिंग अमगा चनी गा 93 की मसादा कोविड की अनुभव केस थेंगनख्रे लाइचर असिना पॉजिटिव होइबगी चांग चादा अमा दशमिक अमा मरी ओइरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसी हौखिबा निंगथौ काबा नुमिता आसाम मिजोराम ngमखैदा थोकिबा हिंसा की थौदोक अदुबु पेंदबा फंगदोकपगा लोइनना तोंगान तोंगानबा दाबी कया तौरदुना बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट ना ngarang कौखिबा पुंग 12 की बराक बन इंगतबना लोइसिनख्रे बन असिना मरम ओइरगा तंपाक असिग जिला अहुम कासार करीमगंज अमसुंग हाइलाकांदी जिला की मफमदा दुकान हांगनखिदे लंबिद मी चटपगी चांग हंथखि मखोइना तालिबा दाबी सिंगी मनुंगदा आसाम मिजोराम ngमखैदा इनर लाइन परमिट चनाहनबा ngमखै की लमदमदा ड्रोन की मतेंग लौदुना ngaksenba ngमखै लमदा खुंदादुना लेरिबा मियोय सिंगदा नोंमै की लाइसेंस पीबा इंडो म्यांमार ngमखै सील तौसिनबा असिना चिंगबा यावरे ngarang silchar mizoram guest house mamangda loop kaya gi masing yamleba miyoy kayana pendabagi kholaw lawki khoisaunaraba miyoy kayana mizoram gi mukhyamantri Zoram Thanga gi mitam saduna maithaki आसाम मिजोराम ngमखै की लाइलापुर की थौदोक्ता सिलचर मेडिकल कॉलेज लाइंग संगदा लाइकन अदुना लेरंबा पुलिस की मियोय अमगसु लैखिद्रे लैखिद्रबा पुलिस की मियोय अदुगी मिंग श्यामा प्रसाद दुसाट कवे मसिगा लोइनना थौदोक असिदा लैखिदबा पुलिस की मसिंग 3 सुरे थौदोक असिना मरम ओइरगा मियोय 95 सिलचर मेडिकल कॉलेज लाइंग संगदा लाइकनखि मसिगी मनुंगदा मियोय 19 दी डिचार्ज तौख्रगनी हाइना सिलचर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर BK बेस बरुआना फोंदोखरे मुख्यमंत्री की पौताक मतुंगिना लायेंगदुना लेरिबा मियोय सिंगिदमक खुदकता गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर चामा हेनबा की टीम अमना सिलचर मेडिकल कॉलेज ता थुंगलखरे हाइरी टिपुल माने आमार इंटेस्टाइनल माने इंजुरी आसिले बुलेट इंजुरी तो बहुत चेष्टा करा गल किंतु ताक आमी बचाब नरिलु जोआकाली तार मृत्यु हल यार खुते टोटल डेथ 6 जनলৈকে বৃদ্ধি পালে আমাৰ ইয়াৰ হিচাপত শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ ডাটা হিচাপত আজি আমি প্ৰায় 32 জন ডিসচাৰ্জ দিয়াৰ পথত 32 জন পেশেন্টক আৰু যিকিজন থাকে তেওঁলোকক আমি স্পেশাল কেয়াৰ কৰি ইয়াতে आसाम लेंगाकना श्रीमती रमनदीप कौरबु कासार SP की फम पुननम खंगनख्रे मसिगी ममांगदा श्रीमती कौर हाइलाकांदी SP ओइना लेरंबने असोमदा श्री गौरव उपाध्यायना नौना हाइलाकांदी SP ओइना फम पुरगने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेबाना लौबा क्लास 10 की रिजल्ट हयेंग जुलाई की तांग 19 हाइदोकलगने अदुगा आसाम हायर सेकेंडरी काउंसिल ना लौबा हायर सेकेंडरी की रिजल्ट ना जुलाई की तांग 19 माथोइदा ओइना हाइदोकलगने हंदक की रिजल्ट असी हार्ड कॉपी ओइना माही संगद पीबगी महत्ता डिजिटल फॉर्मेट ओइना हाइदोकदौरी रिजल्ट की गैजेट सु PDF फॉर्मेट ओइना फोंगलगनी हाइरे हयेंग जुलाई की तांग 19 इराई नुमित की अयुकी पुंग 13 दा लाउथोकदबा मैट्रिक की रिजल्ट असी माहिरोइ सिंगना सेबाना पीबा अककनबा वेबसाइट सिंग खरदा अमसुंग मोबाइल ऐप की खुथांग मखोय मखोय की मार्कशीट डाउनलोड तौगदबनी हाइरी वेबसाइट सिंग अदुगी मनुंगदा अमदा संगलगन रोल नंबर हापतुना रिजल्ट येंगदबनी हाइरिबा वेबसाइट सिंग असिगी लिंक सिंग वीडियो असिगी डिस्क्रिप्शन दा यावरबनी अदुगा मोबाइल ऐप की मतेंगनसु मैट्रिक की रिजल्ट असी येंबा यागनी गूगल प्ले स्टोर दा फंगबा मोबाइल ऐप सेबा रिजल्ट्स 2021 हाइरिबा ऐप असिगी मतेंगनसु रिजल्ट येंबा यागनी मार्कशीट अमसुंग सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी पीबगी मतुंगदा लाउथोरकनी हाइरी कनागुम महिरोइ सिंगना हाइरिबा रिजल्ट असिदा पेंद्रबदी स्पेशल एग्जाम थाबगी खुदोंचाबा पीगनी मसिगी दमक सेबा की ऑफिशियल वेबसाइट
sebaonline.org da changlaka special exam gi damak apply tawgudabani hiram asigi damak portal asi August ki tang 5 phawba hangduna leigani hairi nakal amaromda council gi makhada leiba mahisang lisinga maga chamri marfutrani pangi higher secondary gi result July gi tang 38 gi ayuki pung 8 da haidoklagani result asi akang naba website singe kuthang da haidokani website sing asigi link su video asigi description da yaurabani hairiba website sing asida roll number haptuna makhoi gi internet marksheet download toba yagani naharol khorirol silup asam amasung atailup kharaga kusamnaduna July gi tang 19 yumsakaisha namita mahakabi hijam angang halgi chamaga 18 suba mapok komon thorom khorirol sanglen Lakipur da pangthokre thorom hogolakpada mahakabi gi saktamda leisu amasung maira katunai kai khumnajaki silup ki hanagi president ingudam binod na mifam apo oikiba thorom aduda mahakabi gi punsi amasung sahitya gi maramda laukham atol khaidem gaurhari chingba mioi singa wangangki lup ki thoburen konthojam nandababuna thagat wahi pikhi Tokyo Olympic nupi ki keji jangkai mathoi gi boxing da world champion taruglak oikhrabi MC Mary Kom ga pre quarter final gi bout amada ngasi nungtil pung 3:33 ta Colombia gi Ingrid Valencia ga thengnaragani panbayai Krista Kumja 2018 gi Russia da pangthokiba world championship ki quarter final da MC Mary Kom na Ingrid Valencia bu maithiba pikhrabani Silchar Medical College layang sangdagi ngarang numidang wairam thokiba COVID ki update matungina layang sangasida haukiba pung 13 da laichad asina maram oiraga mioi ama leikhidre laichad asina layang duna leiba active case ki masingna 93 ni masigi manungda 58 na ICU da mangana ventilator da aduga mioi 96 na oxygen support lairi haina layang sangasigi wangang loi Dr. Bhaskar Gupta na phongdoki Silchar Medical College e bhorti hoyechen ebong 9 jon patient discharge hoye gechen র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 4টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং RT-PCR 4টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে একজন পেশেন্ট মারা গেছে Assam gi yaipa yumba loisang na puthokkiba COVID-19 bulletin gi matungina Assam da ngarang mioi 1993 ki masada COVID-19 positive hoiba thengnaki masigi manungda Kasar jila dagi 15 Hailakandi jila dagi 38 aduga Karimganj jila dagi mioi 15 gi masada positive oiba thengnaki positive oiba gi chang chada amada samik amamari oiri laichada sidagi phagalakpagi changna chada 43.5 oiri Assam da ngarang nongna mioi 18 laichada sina laikhidabaga loinana laikhidabagi apunba masing 5,200 ga subna ama sukre Manipur gi aksel loisingna thokpa paw matungina mioi 1,000 subna ahum gi masada ngarang COVID-19 positive oiba thengnakre laichada sidagi mioi 5,963 phaduna hankre layeng chathaduna lairiba active case ki masingna 10,919 ni Manipur da ngarang laichada sina mioi 12 laikhidabaga loinana laikhidabagi apunba masing 1,910 sukre Bharat ki aksel amasung yaipe yumba loisang ngarang thokiba paw matungina haukiba pung 13 da leibak asida laichada sina pharakpagi chang chada 43.8 oire laichada sina laikhidabagi masingna chatruka nifu oikhi aroibada maroiba paw amukhanna Barak Democratic Front nangarang kaukiba pung 12 gi barak ban ingtapna loisinkhre Lailapur gi thodokta laikan aduna leiramba police amaga su sikhibaga loinana laikhidabagi masing tarit sukre Sebana loba SSLC gi result hayeng haidoklagani aduga higher secondary gi result na July gi 38 da oina haidoklagani Hizam angang halgi chamaga 18 suba mapok common thoromama Khorirol sanglen Lakipur da pangthokre Tokyo Olympic ki boxing da MC Mary Kom ga Colombia gi Ingrid Valencia ga pre quarter final da ngasi nungtil sanaragani amasung Assam da ngarang nongna mioi 1,963 ki masada COVID ki anuba case thengnakre laichada sina positive oibagi chang chada 1.3 oiri Lakipur online YouTube channel gi khomjinba paw sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare